and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ngano, ikaw pa. Maayo ka? Atong suwayan. Mo-workout ba di ay? Ingan anak lang ka simple. Ngano, kinalan pa ba dahil lisod-lisoron? Um, Tell me, nakagusto sa gana ko o Uy, dili makagusto si imong kinaiya, sir, uy. dali asan ni mo malimot eh. Kinanglan pa day akong sigundaan akong giingon nga. Tawag ko sa kungan. Tungkol kay gusto kong mahimong kita. Lisod kong higumaon. Sayon. Then, love me. Panahon. Pura, kita gagdamgon sa no, Dalia. Maog yun. Pura gagdamgon lang. Pero karon niya na kita sa Palawan. Mayor yung misugot kong muuban. Kay lingaw gyud kay Kuchem. Dili ka mahayan ning atong pagbakasyon ining lugar. Dili pa? Dili kay kinira ang kanindot nga inyo makita, tita. Dili ta mohunong sa paglibot sa tibok dapit ning Palawan. Salamat, Roy, ha? Salamat ninyo, Aisa. Jared, anak. Tanan among buhaton aron malingaw gyud ka ma. Sus! Kung ako rin masunod, no? Alnira ko din puyo, eh. Oy, imo gyud kong giunhan, ha? Suma ba? Ha? Suma ba? Wa gyud problema sa inyong kapuy-an. Um, salamat, Dong. Mituo mangyud ko ba nga daghan kay kag mahimo ba? Kung ang pagtapang lang ang hisgutan, wa gyuy kasudlan sa kalipay sa tanang kaayuhan nga imong nahatag namo, Dong. Maong wa na ko masayod kung unsaon ka nako sa pagpasalamat. Nindot kay puy aning napita sa pagkatinuod lang, pero mituo manggihapon ko dunggod nga home sweet home yun. Maong mamakasyon lang yun una mi dinhi. Okay, tita. Pero just in case magkahuna-huna ka sa pag-settle din he. Ha, wa ra gyud problema, ha? Kano sa pagkapaparehas ti mong akong kinapuhi, so? Sa kong paminaw, no, wag yun hatagi og lugway sa Ginoo ang imong pagkadismayas imong kagahapon. Dali kay ka nakabawi unsa, no? Kiunsa ba di mo paglubay si Eric, ha? Uy, wag gyud ko gibuhat ha. Wag gyud ko mapakitag motibo aron sa pagdakop sa atensyon ni Eric. Nakugang na lang gani ko dihang kalit lang ko niya gidigahan. Nakiskot siya gugma? Ew. Si Ew. Medyo may edad na tuon si Eric pero wa sa kunya balak-balaki, uy. Kay baw ka day, is so smart. Wa gyud daghang pasakali. Diretso sa topic. Unya unsa man? Gidiretso sa dimog dawat. Ha, diretso kaayo. Hoy, unsa man? Gidawat gidayon sa way daghang istorya unsa no? Kwarta na gud ang malabo. Hoy, gaga. Sa usa ka pagpamilok na wa dayon imong kahadlok. Kay matud pa nimo istrikto di ba? Karon nga kamo na mangutana ko. Unsa man? Imong observation, istrikto ba? So far, madadahara man. Oh, ambot lang ka sa ubang mga adlaw ha, sa umaabot. Aw agwanta ha lang. Kung may ipagawa siya nga dili maayo nga kinaiya ha, Amaya. Ang importante nga nakagunit ka na og dakong kwarta, di ba? Uy, hilom, uy. Ikaw ba? Madunggan gani Di ka ka. madunggan gani. Og ayaw tsukog patuhuan nga nahigugma ka ni Eric. Kay na ako'y nabantayan, Jay. Don't worry, don't worry. Makamao kong musira sa kumbaba. Basta magkasinabot ta. Ha? Bigsi lang ko sa imong grasya. Akong ipaniguro nimo.
nga mutak-om ra kini akong baba. Murag tunay kalit nga mitumaw nga hudas sa akong kinabuhi da. Huwag ko magtaong. Nalipay na gani ukay murag misugod nagpahiyom na ko ang langit. Pero kalit man sa dinoon na na nagsapaw ang dagom. Mao ni nakabati sa tao. Kana bang muandar bitaw dayon ang kahangol sa sapi. Pero dili makamao mo diskarte og para siyang kaugalingon. Kanang gusto lang sad nga modawat og limpyo ba? Og dili na maghago. Kalit-kalit mo lang ning kalami ni Stephanie. Ako nasabot siyang sinultihan. Nga gusto ko niyang kilkilan. Kay doon na kuno siya'y nabantayan. Huwag ko makauyon sa tuno sa iyang sinultihan. Kinahanglan kong magmatnon. Pero kinahanglan nga mintras sa'yo pa. Ako siya mapatugan kung unsay buot niyang ipasabot. Ay, ayaw kong kataw iday pa. Sige na, sultihin ako ba? Secret! Okay. Name your price. Oh! Wow! Nagdamgugit ka sa. Hoy, day! Wa pa ka mahimong milyonarya. Wa pa gani idiligar ni Eric ang iyang panudlanan diha nimo. Noon sa baya ka. Unya na ta mag-istorya og usab bahin ana. Kung ako nang mahibaw-an nga isurrender na ni Eric diha nimo ang tanan niyang sapi. Lakip na sa pila niya ka mga properties nga napalit tungod sa iyang pagkamaayog yung mugamit sa iyang kinitaan, day. Ha? Oh, di man tuod nimo matawag nga sobra gid kasapian si Eric, pero di sad nimo siya maingon oy nga unsa siya nga pagkasapian kay naamagid siya nasunod gad akong katigayunan sa nangamatay niyang mga ginikanan nga mga negosyante. Jackpot na si Eric nga maogyoy nakaangkon kay buktong man siyang anak. Maong ikaw, Amaya, day, pagtarong yun sa imong pagpakigrelasyon sa kong ig-agaw. Aron dili mahitabo nga mahanaw lang unya ang swerte nga naa sa imong mga kamot. Kung pagtarong lang ang hisgutan, na ako ana. We, nagasiguro ka? Hey! Day! Nasa man ka, uy? Actually, lagi ka kamal dito. Naunsa ka? Stephanie pa! Ayaw ko taga-iglabad sa akong uha. Ayaw ko glabda lang ga. Ayaw paghatag og taghaga nga lisod kaing tag-anon kay dili ba ko mananagna. Usa lang sad ko ka ordinaryong singer, gagi kauban nimo dinhi sa yuta sa mga pikot ug mata. Kauban na tas banda. Oh yes. Yes, Amaya. But remember, nga dili basta-basta ang grupo nga imong giapilan. Ug dili na sad ka basta-basta nga singer lang. Kay matawag naman sa ka nga umaabot na mong boss. Sa umaabot. Ha? Nindot og plano si Eric para nimo. Kung makapasar lang unya ka sa iyang panimpla. Unsa? Pakaslan magid kuno kaniya. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!